ni kendai trik benai naitung arjap sao kinong lam jong ka Riboy District Sport Association ki bakentup yo ba RB Shadap President RBDSE uba RR Kensai Makado advisor peruba GS Shadap Senior Vice President uba PS Nongrum Chairman ke Football Committee RBDSE kilik bani kendu yo Deputy Commissioner jong ka Riboy District u Abhilash Baranwal RS bat kumjuru yo District Sport Officer Riboy District uba Bobby L Nongben. Halo ke jing temu jong ke RBDSE ban pendap ya ke wege program kata ke felicitation program na ke bentai ki lai teli ke sebutu team ki bela job ha ke sebutu kom ke badang sudaption bat ki balayolat bandit mikmat na ke jelami gelaya kita ki long ki under 15 boys under 17 girls but boys ki ban selection benta syaka national level hanong ba Delhi. But hagati ka juga singi kan ru ka jing penkop burom yi kong Pinky Maring ibasa hanong ba Mardan Riboy District ibadang job ya arteli ki kusnam kerpang hakaran san ya kop jing bahabri kilong kami kata kamis world peace but kamis beautiful skin arjar pusau kabala pelong daga glamour Gurgaon Halila Hotel and Resort Ambience Gurgaon ha New Delhi kabadi ka international award kabaila yo kabadang syukut shen bat kum kadak kajing penkop burom kum ta nakaliang ka RBDSE kum kadak kajing ay burom ya kati kelong kami kabad long dok long snam nakani ke district kabadi hok banyo ke burom uba GS Shadap Senior Vice President RBDSE haba keren lok penpau ya kajing sungu ya Deputy Commissioner pada District Sport Officer Riboy District ya kajing syak jungki ban pelong ya kati ke program na benta ke burom jong ke Riboy District hi porok kawai. Kita resmi nak kaliang juga Riboy District Sport Association mga i-president advisor ba Kensai Makado orang Kensai Makado atau Middle Vice President ba Posta Nongrum i wan bani keren bani penbaik bat DC jong district jongi alor kawai program ka bangiladan jumut ban pendep ka felicitation program na kabita ki likely ki subro to team ki bayo man nikmat naka jela ke jungi kita kede ka under 15 boys under 17 girls but boys kiban lek simbata syaka national level ne halot jo kani nomor pa kadon kijing lut nyimpat se ni hapan ya keren but DC but kijing dot kat jong u ha ka jing pulut konsep ha ke juk oporu nomor bengim kwa ban ya pulut buns ni ya ke juk kam kandon ro ka ju hi kijing ai burom kijing pungkut burom yai kong Pinky Maring nang taina nongba Mardan di badang sujob ya ka Mrs. World Beauty 2024 katar ka de international award ka baylayo ka badang su kut shed ke kum kadak ke jing burom ya ka khun nang ne na Riboy ni kwa hi ban le burom na kaliang jongi kum ka wei na ki khun samla ki bala longdo long snam ha ka district ke jongi ki badai ban yo burom ki dei ban yo burom ya halor jo kane ngi stonat ban thu ba DC dei syah DC bodon burom bodon kemensim bodon kijing sempang bom dadan kam than ye kijing patai jongi ula tip lut ka ai ka bodon kam bad ula ai ka green signal bangin ya sakmat ya kane ka program kumbangi tua kumbangi terang hadian bangi lami na kamera jung DC hadian bangi layo ya ka assurance na u ni lay kendu ru ya District Sport Officer ba Bobby Nongbet but ni sotanat bangiyo ru kumbune officer unia ru bakloi bani trilang bat ni Riboy District Sport Association yang ni serong ba kum district ni yo kum kini ko officer ha ka ba mangi kum ka sport body ka badan ke district ni yo bani trilang rengkat Deputy Commissioner District Sport Officer ni kerben bengis nangla banle ki ham crown na ta ki khon kan the bat senram ke bidan banta hakikam games and sport Riboy district dikini ki kubor ki bangi kwa ban yatho pai ba lengba ka Riboy District Sport Association kublish bot ye kwa ba uchief minister un grace ye kan ko occasion tengidang up ya ke information na kaliang ka CM secretariat Umot hagano ka tarik online, hagano ka por, nang ba nginyo ay kijing ton rengkat jong utang ba ngilabo, ya ka por ba on pendep syua jong ka arterik agos, namar begini tim kinmi hakalai tarik agos, te syua jong kata nginyo ban pendep ya kata, tinggi kermen ba uciu minister ru,
un pelai ye por jong ui ba lakalong san si po minit na kat no minit ko ba laban pelai